Enye into ekumele uyibukisise empilweni kulento ukuthi uma izinto sezihlangana sosebenza uye kubantu bebangakufuni khathi izinto zingahlangani ungasebenzi. Ngoba manje soyasebenza wena soya kuma-out bekangafuni ukuchila nawe khathi wena unganayo imali yokuthi nawe ugcwalise itafula. Nethi ngoba soyasebenza sofuna kufitha ini soye emajiteni bewangakubingeleli nokukubingelela khathi ungasipani. Wena soya ehlobeni ebezingaku-invite uma zenza imicimbi ngoba awuspani bayazi ukuthi hayi lona hayi uzofika ngumthwalo. But wena ngoba soyasebenza sofuna kufitha ini kulezo ihlobo kulabo bangani. Uthi omunye umbhali makabhala ngesingisi, eat with those you starved with. Mina ngiyakholelwa lapho ukuthi yidla nalabantu ubulamba nabo. Ungafuni ukuthi ufune kufitha ini kubantu bebathi awusimithi istandard sabo.